tugaruke yindi ngingo nayo imeze nk'iyi ngiyi ni ingingo ikomeza tugana mu byiciro. Uyu munsi hari imikino ya UEFA Champions League bari muri kimwe cya kane, ni match retour, ni imikino yo kwishyura. Imikino ya mbere ibanza yabaye turi mu cyunamo. Atletico Madrid yatsinze Barcelona ibitego 2-0. Liverpool itsindwa na Paris Saint-Germain ibitego 2-0. Wango ikipe ya Paris ntabwo yatsinze Liverpool gusa, yarayandagaje. Uzwo yatsinze igitego cya pase 89 hashize iminota 6 Liverpool idakoze kuri ball. Ibitego 2-0. Pase 89. Uyu munsi igitego hari imikino yo kwishyura. Amahirwe menshi. Match ya Barcelona na Atletico Madrid tuyihereho. Ejo nabonye Lamine Yamal avuga amagambo akomeye, avuga ngo hariya munyibutse bamwita El Cocho, El Cholo. Abati El Cholo natworohereza tukabasha guhererekanya, kuko yashaka nko kuvuga ngo baraza kudefanda cyane, turabizi. Ati baraza kudefanda cyane, aravuga ngo El Cholo natworohereza tugapasanya, turaza kugerageza dukorere montada kandi irashoboka. Kuri Athletic Club Bilbao yana postinze foto ya LeBron James. Yego, LeBron James bigeze gutwara NBA bari hasi imikino 3 kuri umwe. Ku bantu bazurerekanirwa rw'imikino ya NBA bakinira imwe. Niba umuntu yageze kuri match ya gatatu kiri kuri umwe, abasabwa match imwe kugira ngo agutsinde. Ugiye wowe usabwa gutsinda yose isigaye. Lakers yigeze gutwara NBA gutyo. Profile ya Lamine Yamal muze kuyireba. LeBron James yashaka kuvuga ngo remontada irashoboka, ariko nyirango ibintu arimo aravuga Regan ntabwo bivugirwa ku busa, afite ibintu yagenderaho. Imikino iheruka Copa del Rey, ikipe ya Atletico Madrid yatsinze Barcelona 4-0 bayitsinda 3-0. Aravuga ati ni ikipe twa tugiye gukora remontada habura gato, kuko bari badutsinze ibitego byinshi. Ayibuka ko ejo muri shampiyona bayitsinze 2-1. Ariko byo 2-1 bavamo. Uyu munsi ni 2-0. Atletico Madrid iraza kudefanda, byo turabyizeye, turanabyiteze. Ntacyo kubaza. Ariko se Barcelona kuva inyuma 1, 2, 3 byatuma ikomeza, urabibona, urabiha amahirwe. 2 bajya muri extra time. Simeone ejo bundi bakina na Sevilla yaratsinzwe muri champion, ariko abakinnyi 11 bose bakinnye match ya Barcelona nta numwe yigeze ashyiramo. Nyine babanjemo bose uko babanjemo, yaturunye effectif uko yakabaye. Bigaragara ko icyo yari ari kubara ni match ya champion, ya Champions League. Kubara Champions League muri post match barumaje batese iyi match ya Barcelona urayitegura ute? Aravuga ngo igitekerezo mfite kuri iyi match ndagifite kuva twasoza ibanze kandi singihindura. Niyo ngo yagize igitekerezo match banze kirangira, yego, kandi nta gihindura. Uyu mugabo rero umwe mu bantu navuga ngo afata nkaho ari we role model, wereka tubivuge gutyo, umugabo Marcelo Bielsa no umunya-Argentine yaravuze ngo uyu mugabo ni umutoza ngo usa naho we na Guardiola bo bavuga yuko ari abatoza baba inspired na Marcelo Bielsa. Brana Guardiola atangiye gutoza agiye kureba Marcelo Bielsa. Bakavuga yuko rero Bielsa amaje ati ubibona ute ko abatoza babiri bakomeye ku isi bagufata nkaho ari we role model wabo. Ubwo ni Guardiola ndetse na Simeone. Aba ngo mbifata nkaho ngo ni contrast in styles, harimo itanzano cyangwa kwivuguruza muri style bombi bakina. Kwivuguruza mu mikino. Mufata nkaho ari umwana nareze agahinduka marayika w'umucyo, undi agahinduka marayika w'umwijima. Ni nacyo kiri bube muri iri joro. Guardiola namutoje nako filozofi n'ubundi ya Marcelo Bielsa abantu barabyibuka, nuko baribuka Karinzi Patrick Bamford na ba Rafinha sinde bitatu. Ubwo uwakurikije wabaye marayika w'umucyo wakurikije ibyo yamwigishije ninde? Ni Pep. Hanyuma uwakurikije iby'umwijima ninde? Nubwo ni nkaho yigishije umuntu kwataka ahubwo afata kudefanda cyane. Ibyo rero ni nako ari buze gukina kuko niko ameze. So biragenwa rero n'ibintu nka bibiri by'ingenzi. Icyambere, hari uburyo match mu ntangiriro zayo
Barcelona yagira boost ikabona igitego bishyira pressure icyo kuri bita Atletico. igitego cya kare cyose gishyira Barcelona muri position y'uko yakora remontada igitego cya kare kizamura confiance kuri equipe nka Barcelona kikanongera dute cyane kuri equipe ya Atletico Madrid kuko Atletico muri icyo gihe niba tuvuge bayikubise wenda mu minota 20 cyangwa 30 ya mbere oya bari 5 wakirya kuri Barcelona ibyo bita bivuga ngo ako kanya uhita wishakamo igisubizo cyo gushaka igitego tutangira no kuduta kuri system uri gukina iyo utangira rero gutekereza atari ko nubwo ndi kudefanda ni kimwe nshobora gutangira kwataka iyo ufunguyemo gatoya bitanga umwanya wo gukina uhagije icyo gihe bitangira gutuma Barcelona ishobora gutangira gukora ariko ikindi gikomeye cyane hari ikintu Barcelona igigira gikunze kuyifasha cyane mu mamace nk'aya conservation y'umupira kuri Atletico Madrid ni ikintu cy'ingenzi kuhugumanaho igihe runaka kuko nishaka kwicara ngo isitinge back igume inyuma igatuma pressing ya Barcelona ibasha kurekipera buri kanya mu kibuga cyayo cya Atletico buri kanya rekipera mu kibuga cyayo ndashaka kuvuga ngo nibasha gutuma Pedri abasha kuzajya afrekanta ikibuga cyabo buri kanya abo batamuha akazi ko gusubira inyuma byibura ngo nawe abanza ajye no kurwana gukura imipira inyuma kudefanda kwaka imipira bese bakanga ngo twebwe tugiye mu kibuga cyacu kwa kundi bajya bakina system bajya bita ngo ni 10 umwe ni 9 umwe cyangwa 9 umwe ugasanga abantu bose bagiye kudefanda icyo gihe babwiye Barcelona ngo abakinnyi bawe tubahaye icyo bita aggressivité muri pressing tubemereye kudusanga mu kibuga cyacu bari aggressive kubera ko Barcelona ubu yihaye chance yo gukina high line neza kandi bora nicyo kintu yatsindiweho nicyo kintu cyitsindisha kurusha ibindi ni karita mutuku babonye ku Barca yavuye kuri high line nukuvuga ngo nimukora ikosa rero nimutegure uburyo bwo kwinaga mu dutero shumo muri yo high line bakina ngo muyishyiramo ubwoba butuma yishidikanyaho nayo mwe mukaguma inyuma gusa mukazayo ngo dukomeze twatake twe turiyizeye turadefanda I'm telling you Barca yabatsinda icya kabiri buriya imyatakire irapimwa mu mupira hari icyo bita attacking volume ariko ikipe ifite umupira ariko itari kwataka buriya muzara Arsenal muri ino minsi twavuze igira umupira ikitataka kwataka ni ugukora action iri danger ibyo Barcelona bikoze muri match ibanza nubwo ari ifite umutuku s'il vous plaît Rashford iriya match aza kwikina neza Barcelona ashobora no gutsindira iriya match ariko na Griezmann yayikina neza byari bine yego cyane iyo Griezmann ni navamo ni Griezmann yarahushije yes ariko na Rashford yarahushije nawe cyane bivuga ngo amakipe yose arafite attacking volume iri hejuru uburyo bwo kurema ibitego bwari buri hejuru cyane so nge nkabona rero hano ijoro ririza kurangwa n'abakinnyi nka Lamine Yamal bafite iyo creativity ku kipe yafunze abakinnyi ne biyamine yane bakina ba Pedri kubasha gukonserva baro bakazajya bisohora ari nyinshi ariko Lamine Yamal akabasa umupira bavamo bakomeza Lamine Yamal na match ibanza Lamine Yamal yakinnye neza cyane Atletico Madrid wabonye kuri Lionel Alvarez ni ukuzajya acungana niyo high line Barca azamutse bakamuransamo imipira miremire akaba agomba kwita cyane akabase uyu Eri Choro uriya na Alvarez n'umuntu bita Rukuman abo bantu babiri nibo rufunguzo rwego kuri uyu mugoroba kuko Rukuman akonserva baro kandi aniruka nicyo kintu cyica Barcelona kuko Barcelona kubera ko abadefenseri babo badafite imbaraga mu bijyanye no kudefanda cyane ari nabyo bibaviramo gukora amakosa akenshi birasaba ekipe ya Barcelona kwirinda izi contre attaque z'aba bahungu babiri kuko ni abantu bagenda direct ku izamu kandi badapfa gutakaza umupira abantu benshi mu highlight barebye nk'amacenga Ademir Kumana yagiye acenga abakinnyi ba Barcelona kenshi bivuze ngo Urian Alvarez n'aba clinical nkuko yari ameze kuri match ya mbere na Barcelona kofra inzira mogose nakofra ni igitego cy'umwaka muri Champions igitego cy'umwaka muri Champions iriya kofra nangiba igitego cy'umwaka kiri rero bagona ndiri atsinda Real Madrid ikine ryari riciro narekura abakinnyi be babiri byibura batatu b'imbere bakina adevandisha abasigaye bara batatu b'imbere bageze ibibazo kugira ngo kandi Barca yahindutse muri defense urumva yavuze ko Barca yavoyemo arimo arawujya ubwo uko groupe yose uko imeze muri rusange bango Barca ubwo urabivuze ko Barca naho hari yabonye karita y'umutuku abandi badahari ubwo bamaze n'igihe baravunitse ni Bernard nawe wavunitse Cheville na Christensen nyine na Rafinha wagize hamstring hanyuma Juan Garcia arahari Kunde Araujo Gerard Martin Cancelo Eric Garcia Pedri Yamal Fermin Lopez Rashford na Lewandowski
nabo ariko buriya Hans Flick nta kuntu yazana Kunde mu mutwe wa defense agakinisha Cancelo. oya barakina n'ubundi Kunde kabiri Cancelo gatatu hanyuma Araujo agakina na Martin Gerard Martin iyo defense muri Champions kuko League ntafite kubariseriga cyane akurahiye nta Martin Atletico rero Martin amaze kwaregira stata we ntiyanavamo Eric Garcia yarahari. keretse afashe Eric Garcia akamugarura Eric Garcia Garcia arahari akaba ariko amukuye kuri sisi nafata Martin na Kunde. ubwo byaba bivuze ngo arafata muri aba bana niba yafata Pedri akamushyiramo Oya, Pedri ntabwo wajya muhindura umwanya, nyine ndavuga niba yafata Wavugaga- na Gavi na Olmo hagati si cyane. recuperation yabigenda Erega no recuperation ntayihari kuko muri Atletico wavugaga iradefend abahari muri Atletico Atletico rero nabo Muso azi gufata. urumva Nabonye azi gufata. ariko nawo Black yagarutse mu myitozo myitozo ko ntabwo ahita afata imari harahari yagarutse mu myitozo ubwo ari doubtful Nabonye Musa hanyuma agerageza. Molina Le Normand Le Anglais Ruggeri Llorente Ruggeri azi gukina Koke gatatu. Simeon Griezmann Lookman na Alvarez uvuga ngo probable lineup dufite Juan Musso mu izamu, Yego. Robin Norman na Clement Lenglet mu mutima wa defense, Yego. Matteo Ruggeri kuri gatatu, Natuel Molina kuri kabiri, hanyuma hagati mu kibuga ni bane ni Giuliano Simeone, Marcos Llorente, karakana yakajyanye gukina ya finali batsinze. yego, Koke, Ademola Lookman, babiri b'imbere Julian Alvarez na Koke na Antoine Griezmann. Mendoza Koke Barca ishobora kubirya hano hantu Barca ishobora Koke kubirya na Rodrigo No, Mendoza ubona ko arakaniga Erega Atletico ikibazo si schema tactique animation igorana, ariko Atletico Madrid ni ikipe bagaragaza ko ari imwe mu makipe mastering ikintu bita gukina imikino ya knockout. erega kugira ngo cyane. byumve Imikino 17 bakinnye barabanje win ntibaratsindwa oya match. mu rugo iyi season muri Champions League Home. batsinzwe match imwe gusa Nuvuga ngo mu mikino ikipe nziza cyane mu rugo ntabwo ijya yoroha nyine yiri Wanda Metropolitan they have never lost a home knockout Champions League game. 17 imikino 17 batsinze 11 banganya Erega ntuzi ko bigeze kurasa Juventus bibiri se muri knockout nubwo Cristiano yabakuyemo abareje bitatu. akandi kantu kahiye icyizere Barca nubwo yabona ibitego nayo irabyinjiza gake nyine ko Barca Hairayini iragorana muri yanagutsinda pe yanayitsinda muri match nyirizina ariko nayo ibi vulnerable cyane ikindi nyine ubyutse ukavuga ngo nanjye ndagishaka nawe wagishaka Erega Barca muri no saison yatsinzwe na Chelsea yatsinzwe na Paris Saint-Germain mu rugo. Ni ikipe ubona ko zino match kandi zikomeye. igituma tuvuga ngo attack irakora erega igituma tuvuga ngo Barca irakina neza nuko tubona Kunde na Cancelo bakora ama overlap bazamuka cyane uko kuzamuka no kugira ngo bajye kongerera imbaraga impande hanyuma bari Bere Rashford na Lamine Yamal baze kwegera Lewandowski hafi ya box kuko musigari muri kuntu Lamine Yamal asigaye akina surtout nk'ikigera Rafinha yavunitse Lamine umuntu asigaye akina nka numero 10 agiye akina free roll umuntu yitwa Lamine Yamal ejo bundi yatanze passe no asigatanga Trivera cyangwa izi bitabo exterieur akazitanga zigendera hasi akagwereza baro muri 5 metre Lamine Yamal ishyano ry'umuntu mbere kazamuka ntago nakemeraga ntatakano kirya gutya bazagakandagira bazakamara ariko none muri small spaces muri tight spaces mu bakini nka batanu Lamine Yamal abasha kwigobotora akavamo yerimina ubu afite akantu ka Messi ko kwerimina akaburamo ubwonko butera mu izamu nk'ubwa Messi akantu konyine kuko Messi we ahantu Messi abera Messi ni muri finish ibintu byose wakora ibintu bijya gusa n'ibya Messi ariko uburyo Messi arangiza mu izamu Messi Lamine Yamal agira indi defo yo kuba akina uruhande rumwe niba ari karindwi ubwo ni karindwi gusa ubwo ni karindwi ntajya ahindura ngo ajye ku rundi ruhande ariko arerimina wa muntu w'Imana Lamine ngo wamufata passes amacenga. So anyway, indi match ihari ngira ngo yo no rucabana ikipe ya Liverpool usese ntiyabaye akayebera. yari kugira ikigarura yidatsindwa bibiri i Paris Parc des Princes. Icyambere Paris igoraniraho nuko Paris mu mikinire yayo irasatira ntigereka gusatira nta mukino nkunda nka Duwe muri Paris. igitangira gusatira rero yaragusizemo bibiri biba bivuze ngo yaba wowe yaba nayo mwese mufite icyo bita yasroga Marseille droit au but mwese mufite ijambo ku gitego. Uburyo yasatiriye rero cyane ntubone igitego icyo ni ikibazo. Noneho yo ntiza no kukudefanda nk'ibi twavugaga bya Atletico irazi kwataka bisobanura yuko ifite chance yo kubona ibitego bijyanye nuko icyo Samir isa animation uburyo bwawe bw'imikinire ni kipi satira cyane
biragoye cyane kuresista rero mu gihe uri bufungure ngo ugiye gushaka ibitego bibiri biravuga yuko uraba ufite ikibazo inyuma kuko nushaka kwataka cyane uri Liverpool birasobanura yuko uza no kudefanda gake cyane ni logique simple nu deploying abantu benshi mu kwataka ubwo nyine uraza kuba ufite ikibazo muri mediane no muri defense nyine uraza kurebera abakinnyi yo kuri kabiri na gatatu uraza kurekura aba Makaristeri na Bosnayi bagende cyane wisanga uri kugenda ukora icyo bita rest defense y'abakinnyi nka batatu gusa wenda Konate Virgile wenda na Gravenberch kugira ngo benshi bashyire mu kujya gusatira bitume ubasha kugombora bya bitego watsinze uko rero ufungura nyine ushaka kujya gusatira niho wareniza iremera ziramo urakoze cyane barahita baguhamagarira abahungu babo b'imbere baramufite Ousmane Dembele bafite umuvuduko wa Kvaratskhelia bafite Desire Doué wari umushimye cyane kwizigira bafite Kavitinya gatanga izo passe neza bashobora gukonserva bashobora kurekura baro mu mpande bafite Hakimi na Mendes Mbaraga ari kabiri na gatatu wa mbere ku isubu ngubu they have all it takes kukuba nyine ikosa uri bukore ryo gushaka kubataka cyane bafite ibisubizo so game ntagiri balanced kubera ko score irahengamira ku ruhande rwa Paris Saint-Germain bijyanye na Stade de Gea bitandukanye na match ya Barca kuko turimo turavuga equipe ishobora kudefanda cyane indi ataka cyane uri mwishaka kwiharira umupira itawufite ariko kuri Paris Saint-Germain idone is not the case ntago Paris Saint-Germain kuvuga ngo tegeka umukino urataka turataka uraza turaza pare yaragiye pare rero kwitsinda wenda muri game byashoboka ariko kuramversa score byabitangaza ikibazo ni kwabikoze cyane waramvershije kumwe na Bayern match yarabaye ukono Zaire turareba kimwe cya kabiri ukono sigazamo gace cyane ntamenye Bayern mu kimwe cya kabiri niyo bayitsinda muri match byo wenda nubwo nabyo mbara ko bitoroshye niyo bayitsinda ariko kwa avansa likely Liverpool biragoye ukono Zaire mera ari gukina Fabian Noise azongera kubona kwe yaranavunitse none yabaye amuhaye umwanya ko Zaire Kazaire kari kayicengaguye muri match ibanza kari kayikeneye France kuko kari kazamutse neza ariko ikintu abahereza gikomeye uriya mu Espanyol no mubiri gihagararo abahereza icyo kintu cya combat physique kandi ko afite Vitinha na Neves afite imibiri mito iyo yabaga mufite nase ujye wita ngo na majeteri kubona Zaire mere na Neves na Vitinha bahagararanye nko kurukuta cyane so nuko